re eletsa gore ka boeme ga re leng teng gongwe re setse maphata ka go harogana a supa gore ba ka eletsa gore re ka ba thusang ka mano. Ke a itse gore from report ya office go na le bangwe maphata a setseng a supile go bula go mapodisi ya gore ba ka eletsa gore ba akaiwa bokae, mme ya go katelela maopo a ministera ke go le kgothatsa ya maphata a haroganyang le lona re ikatumetse matlo a sa le gaufi le go hela, mme gape re santse re na le lehatshe le e leng gore diploto tsa teng tse e leng gore ka nama re ka nang bo 7 hectares tse e leng gore tsa tswelela ga go na le dikopo tse di re thusang gore re tswelele ka dikgwebo jalo re kgone go dirisa lehatshe le le se ka nnang tse le ntse a e dela le sa re busetse sepe re le kokora se re le kone. Go na le mafelo a mangwe a e leng gore santse re ntse re leka gore go le koka gore le go bole ka nna le mo ya ka go bosoro e mo ke sa rena tua a e leng gore ga jaanong le nna ke re ka hela lo sitse a sa tseng re ga phila hela gore local authorities le maphata a mangwe a province re na le batho ba e leng gore ba le ka kgatelela ka le ikatumetse jalo gore le kgone gore re